Lamsogono rong jot no tinini video hekaba tinini update sing joto lokon saimano laitangnai salo 4 tarigo Lok Sabha chongmari hekaba board result di rekha srai kino 2024 ni hai salo te onek tai lokoro wana lajak tai election bote result ri rekha lakya srai kino te aboni bisingai tai BJP haste hapung khaka aboni bisingai bo sing saimano tai srai ke BJP tauksak jorote te PM Modi bini kursi okun panote asoge maya ko honai tai tamni bagi asoge maya ke bo olofanot asoge jamano manja abono sangtine koklam te share lainai norong pulane thakate paithak jorote video naji inke taw borong nijini alliance partner sara kuno khaime tawuk sak jorote borong Nitish Kumar te Chandra Kumar no mane nahana nangani borong jeba masa haikese ngai ajagani bisingai te Nitish Kumar no Deputy Prime Time Minister samnani bagai te opar khaiga jagani bisingai nei geta borok kanai bisingai jeba masa ba thano thaya bo to kun sang saimia getini meeting tonga jagao ge tini saring bisingai dong saimanai tai PM Modi tauksa jorote bini kursio asugui jamana manja tauksa jorote to bo asugui maya kono honani te abo sang saring ni bisingai te srai ke saimanai te kabang ma borok bote khuk sitra baite salaika jagao PM Modi no kabangma Donbad Jharkhand rogo Rasmondil tamo bai siming kono mane kono sangno budrime rokne kabangma podare pono lokorok sakate chakri ro burina nang rokne nei te borong kabama jaga rokono te budbo mayang kha jaga wo ke aban bising no video no naiman bagai hambai sarik jora naising tongdi।